Alhamdulillah, program titian barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, kalian jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ ya, parfum kamu nih. Parfum Sultan, harga merakyat dari Indonesia yang harumnya alhamdulillah selalu menemani gue selama gue di dua kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh, sudah ada paket umroh reguler, kalian cek deskripsi. Paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Kalian yang mau berangkat aman, terpercaya, barokah, manfaat, saadah, cek deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Konten kita kali ini masih seputaran tentang kebakaran di Los Angeles, California. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah besar apinya ya Allah. Amin. Nah, itu ada satu orang aktor, namanya kalau nggak salah James Woods. Ya, itu nangis guys, kesian dia nangis. Kita lihat videonya ini, nangis dia. I'm 77 years old, man. Wah, umurnya 77 ya. Tua dulu ya. Kalau lihat begini kesian ya. I'm 77 years old, man. Aku ini 77 tahun. Jalan udah gak bisa. Walk up these hills is like Mount Everest there. It's like, pretty steep, so. Susah dia jalan, makanya udah tua lu ya. Tapi gue bahagia lihat dia nangis nih. Serius. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah itu nangisnya. Jangan mati dulu kok. Jangan, ya. Lanjut. It's just I posted this on X, but Sarah was on with her 8-year-old niece last night. Ini Sarah itu bininya atau anaknya itu ya. Gue nggak tahu, ini volumenya kurang gede kayaknya, tapi nggak apa-apa. Dengan ponakannya 8 tahun ya. Iya, 8 tahun. She came out. I'm sorry. Menangis lu, dia keluar. Lu di anak-anak, lu cuma mikirin diri lu, anak-anak yang di Gaza nggak lu pikirin ya. Angke lu. Ntar guys, video fullnya gue taruh di belakang ya. Kalian jangan marah kalau gue reaksi begini, potong-potong begini. Ntar fullnya kalian reaksi sendiri deh. Ya, lanjut. Just one day you're swimming in the pool, and the next day it's all gone, but. Mila, sebentar aja habis semua lu ya. Ada di satu belahan dunia yang lu dukung. Ini gue kesel sama orang nih. Dan sebelum gue lanjutin ini reaksi, dia pernah nge-tweet gini. Bayangin loh. No ceasefire, no compromise, no forgiveness. Mamam lu sekarang. Kill them all, katanya dia. Hashtagnya. Dia bilang jangan ada gencatan, no ceasefire, jangan ada gencatan senjata. No compromise, jangan kompromi. No forgiveness, nggak ada maaf. Kill them all, bunuh mereka semua. Mamam lu sekarang. Terus gue nggak boleh bahagia gitu, ngelihat dia nangis tuh gini nih. Ya bahagia gue, alhamdulillah.
Bila perlu sujud syukur. Kalau kamera ini bisa gerak, gue mau nunjukin gue sujud syukur. Alhamdulillah. Lanjut. She came out with her little Yeti piggy bank. Piggy bank. Dengan boneka piggy bank. Anak-anak yang digas. Gemes gue. Lu sekarang nangis lu tua. Aduh, si tua bangke. Iya. Tapi alhamdulillah deh gue. Bahagia ngeliat ini. Mudah-mudahan tangisan lu abadi. Sampai ke akhirat dulu nangis ya. For us to rebuild our house. Rebuild our house. Nggak enak ya kehilangan rumah. Terus kenapa lu tweet begini? Rasain deh lu. Bangun rebuild ya, membangun kembali rumah kalian. Ini nggak dibuat, maksudnya bukan dilakukan oleh musuh kalian gitu. Ini yang lucuin, wadah, itu nyakitin hati semua orang tuh, semua orang Islam ya. Iya lu, begini nangis lu, mamam. Mudah-mudahan Allah tambah tangisan lu. Mudah-mudahan Allah tambah perluas itu area api itu. Amin. Lanjut. Oh. Nangis. Oh my gosh. James Woods, we all hope that you will be able to rebuild your house, maybe starting with that little Yeti piggy bank. And Yeti piggy bank. Semoga kita bisa melihat kau bisa membangun lagi rumahmu. Dimulai dengan Yeti piggy bank. Mamam lalu. Mudah-mudahan deh. Rasain. Alhamdulillah. Lanjut. We're just glad that you're okay and your wife is okay. I'm sorry, you have your lives. Yeah, no, I mean, this is... Lu sorry begini, gua nggak sorry. Enggak, I'm not feel sorry for you, James Wood. I'm not feel sorry. Yeah, I feel happy. I feel happy. I felt very happy to see James Wood crying. Yes, alhamdulillah. Lanjut. Real and it's raw. I thought and I would you, be stronger than this. You don't need, you are, you know what? It's strength is not whether, you know. Rasain dulu tangisan tuh. Mudah-mudahan keluarga lu ngerasain juga ada tuh. Seperti keluarga-keluarga yang lu bilang di sini nih. Kill them all. Aduh. Ngeselin gak sih guys? Ngeselin lah. Lanjut. Hold and crying or not. Strength is what you are doing now and helping your neighbors and shining a light on the great, amazing work of all those firefighters and emergency crews out there. You have so much strength, and we appreciate you coming on to reflect what so many others just like you are experiencing in that raw emotion right now. We wish you the best, you and your wife, as you rebuild your lives. So many people are doing that right now and trying to process what's going on. So, James, and also keep us posted on your 94-year-old neighbor and everything going there. We're going to continue to talk, and we wish you the very best. Okay, he's okay. Yeah. They found him. He's in the hospital. He's okay. Yeah. Anybody knows where Robert Trinkteller is, you know, call me, let me know. Belum seberapa yang dirasain sama anak-anak di sono, keluarga di sono. Ya, yang lu bilang ini, nggak ada gencatan senjata, nggak ada kompromi, nggak ada maaf, kill them all, bunuh mereka semua. Nah, sekarang lu berasa sedih lu ya, now you feel like this, Oke, rasa no tuh, wis. Udahlah campur dah bahasa gue, bodoh amat, pokoknya gue bahagia, ya kan? Kalian nggak bahagia ngeliat dia nangis. Nah, terus gue nggak boleh bahagia. Dia pernah ngetik begini, bayangin lo, sama saudara-saudara kita di Gaza, no? Terus dia sekarang nangis, rasain. Mudah-mudahan Allah tambah kesedihan lo, dan mudah-mudahan keluarga lu ngerasain seperti keluarga-keluarga sono. Dan mudah-mudahan api itu tidak ada kompromi sama kalian. Dan mudah-mudahan api tidak memaafkan kalian. Dan mudah-mudahan semangat api, menyala api, jangan pernah padam. Amin. Dah gitu aja dari gue guys. Minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi ya guys. Bahagia banget gue, alhamdulillah. Cek deskripsi, kalian bisa beli baju koko di situ, bisa beli parfum di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh reguler, paket titian barokah 8 gratis 1. Cek sekarang guys.
I'm 77 years old, man. I can't walk up these hills. It's like Mount Everest here. It's like, pretty steep. So, it's just you. I posted this on X, but Sarah was on with her 8-year-old niece last night. She came out. I'm sorry. Just one day you're swimming in the pool, and the next day it's all gone. But she came out with her little Yeti piggy bank for us to rebuild our house. Oh my gosh, James Woods, we all hope that you will be able to rebuild your house, maybe starting with that little Yeti piggy bank. And we're just glad that you're okay and your wife is okay. I'm sorry. You have your lives. Yeah, no, I mean, this is real and it's raw. I thought I would and be stronger than this. you don't need, you are, you know what, strength is not measured by whether, you hold in crying or not. Strength is what you are doing now and helping your neighbors and shining a light on the great, amazing work of all those firefighters and emergency crews out there. You have so much strength, and we appreciate you coming on to reflect what so many others just like you are experiencing in that raw emotion right now. We wish you the best, you and your wife, as you rebuild your lives. So many people are doing that right now and trying to process what's going on. So, James, and also keep us posted on your 94-year-old neighbor and everything going there. We're going to continue to talk, and we wish you the very best. He's okay. He's okay. Yeah. They found him. He's in the hospital. He's okay. Great. Yeah. I just worry. If anybody knows where Robert Trinkteller is, call me. Yeah. Let me know. All right. That's an important message, and also there's this app that's really important. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga. Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya.